Nemangkin uningayang tidia rikalaning duke puniku kaucap sane mangkin rauh dane gede cupa gak gageson sepengerau dane gede cupa tur maning nyag-yagi arinipune wanta made geranta gak dane gede cupak duke puniku tur maning raris mangucap marak tekaning made geranta gak Iyan buat pangucap iya gede cupak maret tekaning made gerantang mau pura-pura sedih tur maning ngasih asih dane gede cupak made mungkin titiang ngojah minakadi pangucap i gede cupak maret tekaning made gerantang uduh tadi made gerantang adin kulurnya di dewadi jani ado pangiti beli maret tekaning dewo toto ado buku lampet yang adi depan tuh yang beli nagan tadi made
dia sampuni buat pamunyin iya gede cupak tur ngeraris sani mangkin kejawes antuk imadi gerantara Rediana sampun buadal nyawis madi gerantang marep tekaning beliannya nih udah beli gede cupak. Nah dari yang kaki itu pangidihan beli itu lautan beli itu maluan ya nih beli mulai ke pondok yang beli ya titiang manus balinian wal lingnya gatang kadirasu besmone yang padewekan titiang dekil cuil tu beli sing juari yang tiang tu muali kapondok nejani tiang lakar mandus tu malu beli pek dimarani kaki tu yang buat pamunyin iya imade gerantang tur kaki wal malih antuk igede cupak Padok ketolawas ia dewa nah tuh kene nabi hadi made gerantang yang kaki itu yang buat pamunyin adi dia marah tekaning beli ya Rehinana sampun kala maku cutat tenejani belilah karmaluan matulah wali ke muka pondok ternyata nabi masang kolong sedua kepisang apu kemekerano kaki tu nabi imade gerantang ulim tuni supo sing sido bernana tu sedok basang kulo tu nabi Tuhan rahasia banam ian dimune-mune raso sedok dengan basang kolo jak subuh sing sido benana ulian kenjen jadi kolo pengenga atau teka di pondok dengan nabi kemasampun manyos Nemaru yang beli tekuli tukar
Kang tadi raso bok itu mesiran nejani lautan adi kamu sing ngalan mulih nyen anak lo ane ado itu kadi nya iya sang wajah ya luamaku Dewas puput kadia sampuni ke pangucap iya gede cupak sahe gageson jani makin kin gede cupak ayat matulak wali ka pondoknya ini ya sambil nada ubuannya Rikalaning gede cupak ayat matulak wali ka pondok we saho sregep niki nanda nubuani kultur maning napi luwer sarana sane angen megarapan iri kering cari make sami ke bakte antuk gede cupak ya mamargi Oni kenal lering selantang pejalan ya gede cupak ya maku jutat nyane tolak tolik ipun memargi iri ke ring genah margine sane ke margine antuk gede cupak ring tengah anu ia coba raris dasar antuk ipun nayo upaya sane culik gede cupak niki ring selantang pejalan utawi sampun doh tekaning genah punika mapuare meguyang sane mangkin gede cupak ring gode Wenten solah gede cupak kadi asam punika wantah punika daya upaya sane noro-noro kemargian antuk gede cupak ngawe rupa kenaler uningayang titiak wenten solah iya gede cupak kadi asam punika apang prasida ngenah tuyuh rikalaning kepangihin antuk ramanipun mangdo pangun
mangdennya prasida pantes niki tuyuh ieu I gede cupak megarapan iri kering cari wanta mateka ia kenal solah kadia sampunike saat make angin nyiriban dewek sane lengit wanta kadia sampunike muing solah ieu I gede cupak ria sampune liantang lantur memangkin uninayang titiang di sesampune prasido menyidekil dane gede cupak rares diatu ngondak laku di sesampune menyidekil menurut niki gede cupak tur ngelaris ngelanturan mineka di pejalan nyujur pondoknya ini ya mapi jadi urat waduh medasar antuk solah sane julip utawi daya ningat nyipit-ipit mapura-pura kenyal ya jani I gede cupak dadi pangus olah ieu I gede cupak di kalaning sampun nampet tekaning pondok nyangene pat kadirase jempia-jempiu jelempah pemangkin ieu I gede cupak sampun iku salah ia pun I gede cupak wancah kadia sampunike muing solah ieu I gede cupak medasar antuk dari upaya sane nyipit-ipit do ke punike rikalaning rauh saking genah megarapa